Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo Romno umulisi wanje hosipa hobanoli shesi omwami Yesu yetsomiwe amara kanje nesi Apostle Robinson Anguba nendi omwimeri wa Kabuvit Pastors Network. Kabuvit Pastors Network uraranga abakambi bose behalala Orleans County Sivutsirano na kunyola ngubuya ngubuno ulokurele kole nyasaye mu TV efu ya Western Nyota TV washanje hosipa hobanoli ndenyo kulobu yangu bubo ohola saa moja ni asubuhi mpaka saa moja ni nusu mawiwi asubuhi ulilisali wale nyasaye mana nyasaye yetocha mlangu ola chwe tawe nyasaye habala nawe romno kulombulisi Western Nyota TV anoniyo moyo kwanje, karibu mwami washanje ndakakushesia omwami Yesu yatsomiwe Amerikanje nesi Apostle Robinson na esangalanga kwa mstudio mnonyanga ino obuyango nobanyasaka bwerisia obe abanye lohulilisia likuwa liri libolanga liri nambulango efwe na nechiro kurela likuwa linyasaya tawe ndikomba kusaya hala nawe mana nyasaya owetsimba basi nyasaya watoto yeza kuchenda mulambu wo subira kusaye hosipa hobanoli mbesi yako sidaka tsinditi nobanofa le kofi msiano efwe le chiji msieta awe lusese kofi mana kusahala nawe emanyire oli busy emanyire mkuba nena hoko holanga lakini besi ya wiyangu butiti nyasaya banye losungana nawe lakti kusaya mwile Yesu Kristo subira kusaye na bwana mwami nyasa papa kalisi njolioli wakulinda masaka isaino lalo mwami kuitanga imberuo kuitanga hulilisia kwa lile shingana urumele mstudio mno omwami kusaya ngambo obonye losunga nenda washanje uno mama uno papa uno msiano efwe nenda mkambi washanje uno bospe aba ulisinjia omwe kuno mwami likuwa elinya no kalokasi obulambo efwe usayanga nyisa papa umbesio oboli mana amakuba kanje semweneka kore akoko kitsemuna kwanje omwami usayanga nisobere mutsa kumbesi amani ne tsingu futitio mula Yesu Kristo omwami efwe amina no wayanza nyasaye mbesi akusa amen mana khunjira ko le nyasaye nyanga ino mbwinchi piti mana emayira mbu nyasaye tsasungana nawe mulira la Yesu Kristo lihuwa lefuli nyanga ino litsakurula mshitabu shia Isaiah olunya Isaiah omulyango nokwa 43 olunyalo titi olwa 18 nende 19 nditsosoma mluswahili mana nditsokhwitsa holi kuchene hala nawe ndakaniwa langa ili nangua olinyaro titi olwa 18 musia kumbuke mambo ya kwanza wala musia tafakari mambo ya zamani oli walanga ili nangombia ngoko olinyari olwa 19 tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka je hamtalijua sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani lichomule fule nyanga ino owashanje nde nyanga isungana nawe shingana olo nyasaya rumure huiwe mbo omwaka kuno 2021 nyasaye atitanga okola lihuwa liyaha nomba lihuwa lilolesho liyaha bulambubo abolanga bulola enditanga okola lihuwa licheni bulambubo ho omuluki fuko nyanga ino
mboli chombo le fele nyanga inombo lola nyasaye aholanga lihuwa liyaha mubula buwo washanje aho hasoma olunyalo titi olo ehume nende mnane huitsoholo lambu banana bana ba Israeli bali bamenyanga obulamu obula chamisi nyasaye tawe bali bamenyanga obulamu obwa ebyonono bali bamenyanga obulamu obulali obwatoto tawe na shibacha mesi omwami nyasaye ta lakini nyasaye yenya okholola hambulamu abwe shingana nyasaye ouhoninjia shingana nyasaye oulola shiranga abalia abanene minyakano nyasaye ourusinja omundu minyakano ndakanebo langambu olinyalo luwa 18 ndakanebo langambu na likhole mwameli bolangambu mbu muletsulira amahuba kokuranga tawe mana mula para amahuba kalika haleta muletsulira amahuba kokuranga ta mana mula para amahuba akali akahaletawe washanje neyinjende nawe mani khubolere noba wenyanga nyasaye achende mulambubo akholeli khwali cheni akholeli khwali yaha mulambubo okhula obe tayari okhwibera amakhuba kekholeha mubuchachiro mubulambubo khulenda amakhuba amabi akomusuku shetani yakhola mulambubo khulinenda makhuba aunde miaka 5 aunde miaka 7 chabura aunde miaka 10 aunde no mwezi mulala aunde ne wiki lya were aunde no mwaka kwa were kwa spe khulinenda makhuba akofwa na shingana akawa bi hamwe kuko na shikahwesinjia shikaziyenya sae injira yokuchenda mubulambubo nakhola kenyengo khola tawe nyasaye arumane manyasaye abolanga muko eliwo lyamberi kenya hanangambu obe ounyala okhwibira amahuba kali kambere kaliya washanje ndenyangabo mwaka kuno olokhuba khukamba likhole mu studio muno nyasaye abe nanye lokhalukhasyo obulambubo khola batsamani bokuza mu studio muno nakukamba injili na nobola muko bakambiranga umundu undi tawe ewe niwe nyasaye yarumire embole nawe yo ulisinya likwali no mkhana efwe o ulisinya likwali no msiano efwe o ulisinya likwali no omkambe wa shanje o ulisinya likwali no omuruchi umbulili sinchia nyasaye abolanga muko yenyanga akhole eshindu eshiyaha mubulambubo lola abolanga muko ikola simone sitio olole akayetsanga khola mulambubo lakini natural khola kenyanga khola mulambubo tawe okhula wibure bindu fulani mulambubo khulenda bindu okhula washanje wiyame mube khuikaranga okholola tsimba basi esenya sae mubulambubo khulenda bindu byela khuikarira okholola tsimba basenya sae mubulambubo haundo mundu yakhukosera washanje omundu yakukosera emyaka chabure emyaka kama 20 lakini wabikho mundu no mwokuko nyasabo langa muko otemo okhwibera ibera amakuba kali kamberi mana ola kapara motawe ola para makuba kali khale tawe noba no para makuba khale ketso khwikara amakuba kanyasaye yenyango khola inyanga ino nyasaye yenyango kuchenda mubulambubo nyasaye yenyango okhwikura emilyango mulambubo na abolanga muko ola para amahuba akalika khale tawe ola para mahuba kabakukayo bakhola ta haundi kukayo yalo mloshi na nyasaya huonia nyasaya hurusha miteko nyasaya hurusha mikoe job loshi ola para akakukayo ya holanga tawe ola para akakuhonya kuhuliyo ya holanga tawe nyasaya nyango hole shindo shiyaha mubulambubo ola hala no para
amahuba keholeha akasenjewe ya holera omwaka kwa buretawe akahotaya holera emyaka kirano chawata ndenyango washanje omanye bo mwaka kuno no mwaka muyaha omwaka kuno kwa 2021 kata nola tsa school tawo washanje 21 and 20 sibefwana nanga tawe kuno no mwaka muyaha nyasaye nyanga hole shindo eshiyaha mubula mububo nyasaye nyanga ahwikule singira mubula mububo lakini olabiha li konso mwokukota onena abantu babiha liruma myochawe onena abantu babiha liruma myochawe omuntu abonanga buko nani yango sera omuntu fulani yango sera nyakofyala wanje yango sera nyakofyala yango sera omuhane fu yango sera senje yango sera kuhu yango sera hoza yango sera shenyalo kumbera tawe nakata nembera shenyalo okuibera akayakona tawe ulo washanya sara nekubole omwaka kuno yenyango khone shindo shiyaha bulambubo omuntu yesi kataniba ya husena ho na husena hushilaro no wali motoka manu na husena muikonso na husena bundu ali ya umia omuntu yesa na halaka bundu ali ya umia na chaka kano hulula matsai no uranga shinge sho lokbero mundu no tawe nyasaya bole washanje wenyango olola amakuba macheni mubulambubo wenyango olola mukhono ko nyasaya mubulambubo wenyanga nyasaye achache a chapter imbiaha nomba a page imbiaha mulambubo omwaka kuno nyasaye nyanga ola hula bandu babiha mwe kuko nyasaye nyanga ola hula bandu babiha mwe kuko nyasaye nyanga ola hula abantu balia wabiha abantu mwe kuko shonyolanga obole sitawe wabiha abantu mwe kuko nyasaye arume kubole shingana murumishowe bole hula abantu balia batsie la hule misiko chochinga ngachilya chitsie ola chenda na chotawe omwaka kuno mwaka muyaha washanje la hule misiko chitsie ola chenda nele misiko chila tawe no mwimombi washanje mbo onine mutoka kwa mfano daga wese mfano kuno mbo onino mutoka otisanga safari ya Mombasa nombo oruleka Kamego tsanga Mumias nombo titanga Bungoma nombo titanga ena otitanga nonene musiko onene tibaga tiochinyire winjire mutoka olipo mutoka wakalipo mutoka manahando obukule baga ochinje baga ya store mana ochinja kumukongo ochinja obolewe baga yanje shinyelo la haikore tawe olo washanje nyasaye nyanga buko Yesu abolanga ubwalire itse akwesinja akukaribishanga Yesu abolanga itsa iwe olinende misiko emisiko emihongo echokunyasinja emisiko chekofunanga emisiko chabandu emisiko choburima nyasabolanga itsa owashanje itsayiwe omala no wachingana shalo blamba nyasabolanga itsa yenyanga hweso huloha nyasaye nyanga hulushye noba no uluha neshinde shilala nyasaye tokhola shinga neshinde shiyaha mubulambubo enyanga khumali ohuluha owashanje wawuluha enyanga khumali lina wamenya sa no chinga abantu mwekuko wamenya abantu no chinga sa liruma mwekuko yani wasinya hapaka oromali lakini no sinyishe amatsaiko ko kamalianga shinga nelo basano sinyishe owashanje ura liruma neleshina nyasaye nyango kule muliruma liria abe unyalo khola likwali cheni mulambubo nyasaye nyango kule mukhuchinji misya abe unyalo khola likwali cheni mulambubo nyasaye nyanga witutuye abe unyalo khola likwali cheni mulambubo abolanga mwa Isaya bulola edizango khola likwali cheni mulambubo olayire likwali cheni niwina wamenya sana onyahananga mwokuko wamenya sana onyahananga buli khase yani buli sho tema shibetsanga nende kasoro buli sho tema owashanje shibetsanga nende kasoro inyanga nisere lusie kasoro ibetsanga mulambubo kasoro yobetsanga na mulambubo nyasaye nyanga lusie mulambubo wamenya tsamuko buli khase kasoro ole tulina
amahuba amabi akashetani yakhola mu bulamu bwotawe banahanda yakubolo washani shikalibu shetani ingile tawe lakini khulinene bindi bakhandi benyasaye yakhola omwaka kwa were no bushuhuda khande nditsome njo mwami nyasaye shitira nyasaye yakhulusia abundatinyu lakini kenya hananga obenende obusubiri obutokutira nyasaye akhole eshindu eshiyaha inyanga ino unyolanga washanje kenya hananga obenende obusubiri wenyanga ino katani banyasaye akhulusia abundatinyu mwaka kwa were shonyela khumenya mu testimony ye wali nayo mwaka kwa were tawe wenyanga testimony nyanga ino wenyanga obushuda bwenyanga ino wenyanga nyasaye akhuloleshere obenene obushuda bwenyanga ino owashanje kata nyasaye niba yakhuonye mwaka kwa were nyasaye akhone myaka 5 cha were nyasaye akhone myaka 50 cha were wenyanga obushuda bwenyanga ino ulo washanje obolanga bwenyasaye amba hamafura mwaka kwali 2007 ndembanga butswa abantu ndemba khubutswa ndatira khuza microphone na abantu bataka tsokwasi ndimba khutso limbo lalla lonyene na abantu bakwasi obolanga umsiyani wefu ndatira khuza indumba nenjanga tsokhupa ingoma nekhupa ingoma ino abantu batili ngani na roho omwaka kwali wa 2015 roho yali ndalinda jasa na roho ndachenda ndakhupa khuza ingoma na abantu bakwasi ndatira khuza microphone na abantu bakwasi ndatira khuza keyboard na abantu bachaka tsokhwitsomya abantu bachaka tsokhulira masika khule no mwaka kwa 2015 omwaka kuno 2021 na masayo kale nako saya nganyasaya kholera noba nomenya tsakhuma khoba kanyasaya khola emyaka chawere omalango buyango bubo washanje ndenyango wikromo kuko obole nyasaye kholera holi khwali chene nyanga ino nyasaye mo kwanje kwikushe shidenyo khumenya khoba kamukolo batawe shina mukolo bakwawere warusiye muro olomuno mwami nyasaye papa warusiye muro warusiye manyakhano lakini ndenyange khulole nyanga ino ndenyange khulole nyanga ino wanje shoyela khumenya mu mafura akamukoloba tawe omukambi wa shanje shoyela khumenya mafura akamukoloba tawe nakoneka chiranga no wamenyatsa yani wamenyatsa khu ubujumbe bulala buliya wamenyatsa khwihwela liene lyo kambasa likhone lala liya yani revelation ufunuo boli nabo nibulala buliya abantu baleri kwa mkanisa wenyanga onyola mafura kenyanga ino wenyanga mafura kenyanga ino wenyanga mafura keisaino washanje wenyanga onyola mafura keisaino nyasaye akhubasha mafura keisaino nyasaye akhubasha mafura keisaino hizile kasi oli na imberi ne kasi sira olabola ndembanga ndakambanga ndogosanga ndakolanga shina ndalinjima makanisa ndalinshina tawe esaino nole nyasaye nyanga khwikhonyera wenyanga mafura kalo esaino wenyanga osanya sa khubasha mafura esaino abole buko lola ndala khole shine shiyaha hakari wenywe eshinditso khola shino ura nyasaye bolanga buko na khulenda shishizo kuchipuka hakari wenywe haleluya shindu shilo shizo khwibulwa hakari wenywe nyasaye nyanga shindu shibulwe hakari wenywe khulinende myalo echeka lirwane no musuku shetani mubulambubo khulinende tsisebere echeka lirwa nendo musuku shetani mubulambubo nyasaye bolanga washanche yenyanga buko emyalo cho musuku yekala
chinchacho kuikoloa nyasaye kulanga nyasaye lumire kubole buko atitango kuikula emialo echomusuku yekala mulambubo nyasaye atitango kuikula bekale tira tiospe babola shole paula tawe babola buko shole tiabundu ososo tawe ndenye kubola shingano munabi wa nyasaye ndenye kubola shingano murubishi wa nyasaye habundu ositsanga bezokutemo kuikala lakini bezofaula tawe bezokutemo kuikala lakini bezofaula tawe nebekala umulyango kuno nyasale kuno umulyango kundi omwami Yesu etsomewe nebekala injira ino nyasaye kuna injira indilia nibabola buko sholi nyola tirabita nyasaye kulanga abakutajira babola buko olefo maskini bakubole muko howe lolera shina bakubole we lolera shina we change misinjia we lolera shina ho halala banji eveni wina ulo washanche betsokulola nyasaye uwo tina nyasaye nabana bolebuko esie eholange shide shiyaha shalo mwana womundu owiso kukata tawe nyasaye shalo mwana womundu owiso kubala buko uno dahe mkati tawe nyasaye shakati jo mundu ta nyasaye nabana bolelihuwa shalo mwana womundu tsokata tawe nyasaye arumile kubole buko omwaka kuno 2021 yetso khole shindu eshiyaha mulambuwo nyasaye yetsokhole shindu shahamila mbubo amaloro kawali nako kafua lakini nyasaye yetsokhanisha amaloro kali mbubo wali nende mipange milayi washanje omusuku yetsa nasasia lakini nyasaye areranga emipango emilayi milambubo ndakanibolanga mbuko Ezekieli omurumishi wa nyasaye nabii nyasaye roko nyasaye nikumuchingula nikumuraha kulu mana nyasaye ndakanibolanga muko roko nyasaye kuchingo msasa una Ezekieli nikumuira muivanda kwa abundo nale kwa linende efikumba efioma tatata efikumba fioma obulamu shibwali motawe mana ndakaneba olanga buko nyasaye narebe Ezekieli esabino nintinyo washanje nyasaye lolanga efikumba unafyumire lakini nyasaye newe mbero orebe Ezekieli mbuko yu Ezekiel oparanga mefikumba vina vinyala kumenya oparanga mbuko efikumba vina vinyala kumenya Ezekieli nabole nyasaye eyumwe no manyire ebikumba beli byoma omulembe shikwala otawe mana nyasaye nabole Ezekieli udara omurumishi wanje ndenyanga osungana nende fikumba fino ndenyanga obiyindura tsimoni mana obibole binyala okumenya handi ndenyanga obole bikumba bino binyala okumenya handi Ezekieli namala nahenga nalola watoto kanoye kanyala hekarie washanche ese shindi yasanye lokwenye okhola likwali chene mulambubo lakini wirebanga kanoni kafauli hekarie noba noyenga circumstance yo noyenga shingana omenyanga noyenga shingana labandu balahwenyanga tawe wale kwa wenyene abantu bakhola muitala wenyene hauda abantu bafuwa muitala mwespe eyo ni watonga wenyene abasuku bakhabanga shirana neshitere uyenganga nolola sikhonde defaulendiena nyasabo langa bukho mona eshindo shicheni shitsitsa ngokhwibulo mulambubo lakini uyenga nola neshakha faula khashiriena obatoto neshifaula khashiriena ese uno ese nizo batonga siyenye na muitala muno ndilifaula batoto abantu bose bandategemeanga bamalo hunda ndilifaula kwelo batoto uro washandile nyange khubolwe nyasaye nabo lalihuwa
shingano lya bola hu Ezekiel nabi Nyasaye alumle khubole amakhuba kospe kanyala khanga muye amakhuba kospe kanyala khanga ebikumba bebyoma shingana ebikumba bebyoma Ezekiel yanuma muipanda nalo lebikumba byomere byoma ta lakini lo Ezekiel yachako kubola kubikumba bino indakana ibola ngabuko sinyama chamala chako kalo tichako okunyola kubikumba bino sinyama tichako kuita halala tichako kulimana halala sinyama tichako kulimana oashanche Nyasaye tichako kulimasia obulamu mwaka kuno Denyange hula kule kubole wenyasa atitanga okulimasya obulambu omwaka kuno. Wakatonda bane myaka mingi lakini Nyasaye atitanga okulimasya obulambu omwaka kuno. Wakhanyaha ne myaka mingi Nyasaye atitanga okulimasya obulambu omwaka kuno. Atitanga hole shindo eshiyaha. Na ndaka nibolanga muko omundu yesi ole munyasaye amahuba kahale kawere na mahuba mayaha ngaka no kalora hanga Nyasaye atsango khola likhwa liyaha mulambubo no bano enga shitabu sha Revelation funo wa Yohana omulyango no 21 olunyalo titi olwahane nedalo harano indakane bolanga muko mbu shughuli banenda khulira tawe shughuli banenda masika ta shughuli banenda binyahano tawe shijira ibindu bya khale Nyasaye alushiye lola akholanga ibindu byaha Nyasaye alushiye ibindu bya khale wakanyahano washanje Nyasaye nyanga khupangusa masika Nyasaye nyanga khulusha mbwina buliya Nyasaye nyanga khulusha binyahano chiliya Nyasaye nyanga khulusha mitego cha shetani wakhareko myaka mingi bali khureka sholi faula tawe denye kubola washanche otisango faula mulele Yesu Kristo ona faula bakhureka katinenda ajale khunjira owashangele khubole omwaka kwa were omusukuniani nda khunjira yenyanga malona mbwanje lakini Nyasaye malani ahonia Nyasaye yarusha mumeno akomusuku shetani neiba ya Nyasaye yarusha meno komusuku shetani Nyasaye yarusha meno komusuku shetani abantu bafwa kwa nyola kwa jali mbi abantu bafwa lakini Nyasaye yarushamo Nyasaye nabani yarushamo ndizira kubole shingana nabi wa Nyasaye eshinde shiyaha shititangu khikhola mulambu olafwa omoyo tawe efikumba fefyoma lakini Nyasaye atitanga khurera tumaini mulambu wala sieta kale khola khamu bandu bandi lakini khusieta kata khuiwe kitso khikhola olafwa omoyo tawe abole Isaiah bo eshindu eshiyaha shitsitsanga okhikhola mubulambu ubudanga washaje kata nikaba kabiyire kata niba walangwa amera amakhuba amera amatini walangwa amera walangwa amera amabi walangwa amera amabi nobo ekasi yo no kubasi ati sahani nde bichiko matala kabana urira Nyasaye kwese mulembe lemba nezo kusaya nawe ndeyo subire mwekuko mbo mwaka kuno 2021 kato mwezi kuno osubire mu Nyasaye akhuloleshe mulambubo na khulele bindu bakiyana okane kabisa okane mwekuko bole tawe shindizo kumenye ndio tawe omundu yesi okhunzarawanga mulambubo shalo nende faida yosi okhubambula mbuwota denye Nyasaye nawe mano manyiri siembo omwaka kuno Nyasaye akholanga eshilolero eshiyaha mulambubo hospe hobanoli subra usaya nawe na bwana mwa Nyasaye papa mbwiji piti ndaha hana dikwalina ndaha mitsa imoyo no shingala urumira mstudio muno omwami loda shara mama uno
loleshera papa uno loleshera omulisi wanje uno omwami nyasaye papa osi babasi obe unyalo khonya omulisi wanje mana omuloleshere omanye likhwa licheni likhwa liyaha mu bulamu bubwe yakhwitsoma injia shitira omwaka kuno otitsanga okuchenda mu bulamu bw'abantu bobo orelesi babasitityo mana omwana oni abantu bobo esabakana nisubiri uleso Kristo omwami wefwe amina washanje onyalo kwikomba kusahala nawe enamba yanje isimu ibera ku TV yo onyalo kuchilola oblebwene no ni nomba no la chilolanga tawe onyalo kumukula Jeno Apostle Robinson 0724349941 kupresimu onyalo kusahala nawe mana kuloleshika nesaye yetsokase bulambugo oromuno nyasa kulinde nyasa kwese tirabi mromuno wakanolundi tirabi tsumana karibu mwami moyo kwanje karibu mwami moyo romno omulisi wanje hospaho banoli shesi omwami Yesu yetsomiwe amara kanje nesi Apostle Robinson Anguba nendi omwiberi wa Kabuvit Pastors Network. Kabuvit Pastors Network kuraranga abakambi bose behalala Horems County Sivutrano na kunyola nguvu yangu buno ulokurele kole nyasaye mu TV efu ya Western Nyota TV washanje hospa hawa nodi ndenyo kulogu yangu bubo okorela moja ni asubuhi mpaka saa moja ni nusu mawiwi asubuhi ulilisa liwale nyasaye mana nyasaye yetocha mbulambu ola chwe tawe nyasaye habala nawe romno kulokumbulisi Western Nyota TV anoniyo